Nge-lag anjay. Halo, 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 tes, tes, tes. OBS gue kenapa begini ya? Halo guys. Nge-lag gak guys? Apakah nge-lag teman-teman? Nge-lag gak? Nge-lag gak? Nge-lag gak? Nge-lag gak? Nge-lag gak? Nge-lag iya ah. Shit. Shit. Ah. Gue bingung kenapa ya OBS gue ya. What the hell is going on, man? Nge-lag iya, nge-lag emang. Gue gak ngerti kenapa, man. Kayaknya Ilham Martial nih info aja dah ya. Kalian info aja dah sama kalian. Tahu suara gue patah-patah apa enggak nih? Kayaknya Ilham Martial istirahat sementara dah, men. Gue nggak tahu OBS gue kenapa. Gue nggak tahu kenapa ini. Nge-lag lagi Bang Martial, iya. Kayaknya Ilham Martial akan istirahat dulu ya teman-teman ya. Nggak apa-apa ya, aman ya, aman ya. Mungkin istirahatnya panjang teman-teman, panjang. Istirahat yang panjang. Nge-lag tuh guanya. Hup, 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 hup. Ngeselin. Kayak apa ya? Oke bang, kata Rizky. Rizky sekarang sudah berkhianat kah guys? Rizky sekarang sudah berkhianat kah teman-teman? Sama gue juga mau istirahat dulu, mau pulang. Apa ya? OBS gue begini ya? Coba ganti scene, ganti scene. Patah-patah Ilham Maximus. Iya, ini lagi ngobrol nih gue. Restart PC udah. Udah restart PC gue. Yang pala gue. Apa ya begini ya? Gue bingung men, gue udah uninstall. Gue udah uninstall. Gue install lagi. Tetap gak ngaruh. Babi. Patah-patah kenapa ya tuh? Patah-patah men. Cuman nih begini. Tuh, tapi kadang gak nge-lag tuh. Ini gak nge-lag tuh. Tuh, gak nge-lag lagi kan? Emang kenapa begitu gitu loh. Gak paham, gak paham. Apa ya kira-kira ya? Lagi gak nge-lag. PPT slide stream, diam. Ini kalau nggak patah-patah, nggak patah-patah nih tuh. Hup, 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 hup. Gue sebenarnya udah kagak mau streaming. VOD aja lah, VOD lah. Ilham Martial jadi channel VOD. Ini gak guys? Setuju gak kalian? Ilham Martial jadi channel VOD aja deh. Jadi kalian gak usah ngobrol sama gue guys. Setuju gak? Jadi gue upload videonya ini aja, uploadan aja, gak usah streaming. Oh, bias gue kenapa? Gak ngerti gue. Jadi nge-lag lagi tuh, nge-lag lagi tuh. Hup, 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 hup. Jangan nge-lag lagi Bang Martial. Lanjut Bang, kata Lulu. Patah-patah Lulu. Bagus itu, belum. Gak ngerti gue men. What's happened in my dream? Gue nyetel lagu aja. Deng deng. Dong dong deng deng. Jadi nge-lag. Nggak tahu kenapa. OBS gue. Mending Q&A. Tapi gue ganti ke Streamlabs ya. OBS kejembut, kejembut. OBS kayak jembut.
Dia tuh jadi nge-lag di OBS tuh ngaruh ke PC gue guys. Kenapa ya? Kenapa gitu ya? PC gue jadi nge-lag juga. Lancar, nggak lancar. Bang, kata Rojak semangat aja. Semangat gak cukup. Lancar yang cukup. Download Streamlabs kali ya? Masa gue pindah ke Streamlabs guys? Males banget gue ngeting-ngeting lagi. Tai kucing. Tai kucing. Oh, oh. Masa gue pindah ke Streamlabs? Teori Streamlabs kah teman-teman? Pindah ke Streamlabs kah? Gak usah OBS. Ganti game gini loh guys. Gini loh. Kedengeran nggak? Halo, suara gue kedengeran nggak guys? Jadi gini guys. Yang bikin lag itu bukan gamenya. Gue buka ginian pun nge-lag tuh, lihat. Tuh, mulut gue nggak sinkron, lihat mulut gue. Yang bikin nge-lag itu ininya, OBS-nya. Puyeng pala gue. Udah amat dah. Disuruh udah bang, iya. Pensiun kah? Teori pensiun kah? Gue nggak usah ngobrol dari mic dah, dari sini aja deh. Dari ketikan. Teori pensiun kah? Kalian ngedenger suara gue putus-putus lagi. Hello Ilham Shadow, hello Ilham brother, hello Shadow. Cobain aja ganti Streamlabs kali ya. OBS kayak pantai, cok. Aduh, Streamlabs ntar gue setting-settingnya ribet lagi, skun. Ntar gue setting-settingnya ribet lagi. Aduh, puyeng, pala aing mah liar, asu. Ya pensi. Yang pala gue.